abeka ya portazio atkunda babiri nibijuka mbabazi Presidia owatandikireho ekereziya egi kandi akaba omushomesa wo kubanza owafire omwaka gw'2019 abaro yazerisiza ahakono muri so kozeki muri so mungi azorizo mu roha nuko ahayamagarage ahabaki ahawenda amaze faza abenitwe Godfrey ahawira Abebembezi okubashemere kutwariza abantu abo bakwebembera hatariho byo kushorora omuntu asya yabo. Bisheka hamwe n'abanyineka abasigireho emirimo yabo yeka bakahugira omubitaba kwiseho nabo barabwirwe. Abeka ya portazio atkunda bakwatanise n'ekereziya batyo batandika ehuriro yo kugura entebe aho baragumye nibijukira omugenzi Mbabazi Presidia. Abanyabakuru batahibanje abana bagera batusubashwe ngabama okuyabira kunzira ko ekereziya twatanise hamwe tujye mu kugura entebe. Gashakwa Michael atwakire.